leza la ekhaya ukuthi hey angiye esibongisini nami manje ke njengoba ula esibongisini ikhona into okuyiyona oyilungisile wena ngokwakho ukuthi uzokuyithola namhlanje akuthi ke lena oyilungisele ukuthi uzokuyithola uyithole isihlabelelo samaNazaretha amashumi ayisihlanu nesikhombisa bese ngithola ozongifundela la eBhayibhelini elingcwele uJohane u21 uvesi u15 ngikhona ke la esibongiseni nami ngokuthandwa uNkulunkulu angizange mina ngikuhlele ukuthi ngizokusa la esibongiseni kodwa ukuza kwami la ukhona ongihlelela ukuthi ngize la ekhaya esibongiseni uma ayibonkosi lo okhulumayo umfundisi uKhani ngwaseGauteng igama lami ngalipha ugogo wathi ngisuququbele ngingumfundisi waseGoli ngakhulela khona ngafika eGoli ngine 12 years ngakhulela khona ke eGoli ngaze ngagugela khona amandla ami onke ukusebenzela uNkulunkulu ngawasebenzisa eGoli kodwa la ngizalwa khona ngizalwa la kwaHlabisa ngamanye amazwi ngingumntwana wakulelizwe eGoli ngangiyosebenza ngisebenza umsebenzi kaNkulunkulu sengibuyile ke ngila ekhaya manje la kwaHlabisa la engazalelwa khona kodwa ngizama ukuthi ngikubeke obala ukuthi uza kwami la ukuthandwa uShembe ngoba engithanda uShembe ngakhuluma ngize ngibhalele lenkonzo ukuchaza ukuthi uShembe uyangithanda mina ukuthi sengathi uShembe ungithanda kakhulu kunabo bonke abantu abakhona la ebandleni manje ke kuhle ngidlule kukho ukuqala ukuthandwa uNkulunkulu ngoba umuntu ongaboni nomuntu ongaboni ukuthi uNkulunkulu uyamthanda unesono nje sokungaboni ukuthi uNkulunkulu uyamthanda ngoba bese kuthanda uNkulunkulu ngeke ubone futhi uyakuthanda uNkulunkulu ngoba wena awuziboni wena ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda manje ke ukuthi ngibe lapha kuza nje umntwana nje waleli banda wenza into enkulu ehlula abantu abakhulu esontweni baba umfundisi uyahamba yakuJuly ngithi yebo uthi kuJuly uzodlala uzobheka ubani ubani ozokwelusa uma usemhlanganweni khuluma nje nalengane lena inkulumo seyiqede nje ensukwini eyiphelileko usezake lo mntwana kimi cha baba mfundisi njoba ngila nje ngihlelela ukuthi ngizosabatha la ekhaya ibonkosi ukuthi ngizoza la ekhaya ngiyazi lapha ekhaya kodwa ukuthi ngize la ekhaya kukhona ongihleleleko la uShembe Dumisa imoto uyongikhomba nje ukuthi engqondweni bese kulahleka ngiyazi sibongiseni ngifuna usathe sibongiseni namhlanje akusumshumayela umuntu lo ingane nje leli bandla umntwana leli bandla kodwa ukucabanga nokujula kwakhe kwehlulile noma kungaphezulu kwakho kokukwenza yikho ngithi ngilapha ngikhona lapha ngoba ukhona ongithandayo
mama umkhokheli ungabi nankinga, ungaqalazi futhi ngoba ukhona okuyena okuthandakho wena. Manje ungahlupheki ukubabheka abantu ukuthi bapha abakuthandayo, akusumsebenzi wakho lokubheka, kodwa bakhona abantu abakuthandakho. Laba abakuthandakho ibona abenza ukuthi wena uthando ushembe. Ngoba moya phambi kwaShembe kuhamba laba bantu obuyibona abakuthandayo bafike bazigomgoze eminyango bathi ngo nyazi lwezulu vula kungena umkhokheli la. Baba umshumayeli ungabheki kakhulu, unganaki kakhulu ngoba bakhona abantu abeze la ethempelini lesibongiseni ngoba bekuthanda. Akusumsebenzi wakho ukubheka ukuthi ngabe muphi nongithanda khona, akusona wakho umsebenzi lo. Ngoba ukuthandwa yibo akusuki kuwe, kusuka kubo ukuthi bathande wena. Umuntu onenkinga yilona ofuna ukuthi athandwe. Unenkinga ke lo ofuna ukuthi athandwe ngoba akakutholi ukuphumula, uza la ethempeleni ephethe uvalo ukuthi abantu engiyakube ngabe bayangithanda na. Kodwa ngizama ukuthi ke nami ngiyingxenye yaleli bandla ey'nsukwini zokugcina emhlanganweni eyingcwele yokuthi wonke umuntu okhona uzilungiselele ukuthi aye kuJulayi. Ngizocela ke ningifundele nje incwadi amavesi abemathathu nje, noma ngihlabelele kuqala. Ayibonge Nkosi, ayibonge Nkosi. 5:7 siyayifuna indlela yokuya nake siyayifuna Shula
Kaya yawedlula fundele ba Ngalokho esibiziwe John 21 verse 15 sebedile Yesu wathi kuSimoni Petro Simoni kaJona uyangithanda kunalaba na Hey wathi kuye Yebo Nkosi yazi ngiyakuthanda Simoni kaJona ngabe uyangithanda na kunabo bonke laba abantu abaphambi kwami kusho uJesu kusho unyazi funda Yebo Nkosi uyazi ngiyakuthanda Yebo baba uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda wathi kuye bonisa awudli udla nami funda nje kahle wathi kuye bonisa amawundu ami wabuya wathi kuye Simoni kaJona uyangithanda na washo unyazi lunguthi ngalesikhathi lwaluJesu ngaleso sikhathi lwaluJesu luthi bonisa izimvu zami wabe waphinda futhi Simoni kaJona uyangithanda na wathi kuye yebo Nkosi uyazi ngiyakuthanda Yebo Nkosi uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda wathi kuye yelusa izimvu zami ngoba wena uyangithanda baba umvangeli ngoba uyangithanda baba umshumayeli uyangithanda mama umkhokheli uyangithanda ngoba uyangithanda wena yelusake laba bantu bakho ngoba wena uthanda mina wathi kuye ngokwesithathu Simoni kaJona uyangithanda na uPetro wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu uyangithanda na yabo emyalezweni wesithathu wezwa uSimoni kaJona ukuthi lokhu kumbuza kwalomuntu wasezulwini kwehlukile ikhona into ayifuna kimi kwehlukanisa lezi igaba ezimbili nesithathu ithi iBhayibheli wezwa wadabuka uSimoni kaJona edatulwa ngamazwi onyazi ngoba lokho ebuza ukuthi mntana wami uyangithanda na Yebo Nkosi ngiyakuthanda ngoba usushilo ukuthi wesho ngoba wayembona ukuthi uSimoni kaJona uyangithanda wamsho lokho ngoba wayembona ukuthi umkhokheli oyingcwele uyangithanda khokheli oyingcwele veleke ngikhokhele namkhokheli oyingcwele veleke ngikhokhele
kusho ushembe kusho ubhombela uthi ubaba mkhulu ngathi mangisezweni laseningizimu ngezwa izwi lenkosi yami lingibiza ngoba ubhombela akazange amazi uNkulunkulu kodwa ubhombela wayeazi inkosi yakhe eyayimemeza khuluma nkosi yami incebo yakhe iyezwa kuthi ngalizwe lelizwi lingimemeza kuthi ngase ngesabela ngathi inkosi yami khuluma nkosi yami incebo yakho iyezwa khuluma yezwa khuluma nkosi yami kusho umuntu wasezulwini uthi khuluma nkosi yami incebo yakho iyezwa njengoba ngikhuluma lapha kini khulumela ukuthi nizwe wonke umuntu azilungisele ukuthi uya kuJulayi uthi wayesethi isithi inkosi yami bheka emzini wasekuphakameni uthi ngase ngibheke emzini wasekuphakameni uthi wase ngibuza ubonani lapha ekuphakameni kodwa wayeseningizimu emampondweni amehlo akhe akwazi ukubuka emzini wasekuphakameni wathi ubonani lapha ekuphakameni wathi bona ibandla iparadise wathi bheka kuleli bandla ukuthi bapheleni abantu bonke na uthi bantu bami ngeke ngabuke ngabheka ngabuka ngezansi ngapha ngabuka phezulu esigcawini yayingakabikho into emhlophe ngabuka phezulu lapha yena alibheki ibandla kumhlophe uthi wayesethi uyababona nawathi yebo nkosi yami baphelele ngiyababona abantu abayigcwele phambi kwami kodwa ushembe ubhombela akazange azayibona inkosi yakhe kodwa inkosi yakhe yayimbona imazi inkosi yakhe kuze kube namhlanjena inkosi kaBhombela isekhona ubike yonke inhlupheko yakho ehluphekakho bese lizwi lonyazi lithi inkosi ibusise akazange lusho unyazi ukuthi uNkulunkulu kubusise uthi inkosi ibusise ngoba inkosi yona eyinkulunkulu yaleli bandla manje kuleli bandla nakwafundisa kubo bonke abantu abakhona wabona igama labantu semhlabeni wabona igama elikhulu ukuthi uNkulunkulu uma unyazi uthi mina nguNkulunkulu abantu bababaza ukuthi usiyazisho cha uNkulunkulu afinto enkulu nami nje kahle ukhanya uNkulunkulu amanye amazwi zibongo nje zonyazi ukuthi uNkulunkulu kodwa kubalulekile ukuthi unyazi inkosi yasebuhleni uNkulunkulu ophilisayo emzini wasebuhleni uyinkosi yasebuhleni unyazi lwezulu luyinkosi yasebuhleni hayi uNkulunkulu wasebuhleni nami ukhokho wathi ngisokuqhubela engiphi ibongo zibongo nje lezo uthi uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba zibongo lezo kodwa into yobona silandelayo kothina silandela inkosi yamaNazaretha ubaba mkhulu wakhuluma ngenkosi ezayo wathi le nkosi lena ezayo wathi ngiyibonile bonto bami yehla ezulwini uthi yehla ngentambo ezine uthi yazohlala emzini wasekuphakameni uthi lena inkosi zakho le nkosi lezakho ayifana nami le nkosi ezayo ayihamba wathi yosebenzisa izandla ithi akashonga ukuthi ngiyambona uNkulunkulu wakhuluma ngoba abafundisi nababhangela abashumela abakhokheli abaphathi into enkulu nje ukuthi ushebe uNkulunkulu hayi zibongo le siyambonga ngoze ngiswele igama ukuthi lo muntu ngathini kuye bese kuya ushebe uNkulunkulu ubaba ilanga wayengahlukene ukukhuluma amakhosi alapha ekuphakameni athi ubaba omncane inkosi yezulu
athi ubaba omncane amakhosi alelizwe nezikhulu zalelizwe uma ifuna imvula ukuthi ziyocela imvula khona siyelapha ubaba omncane. Ubaba omncane uyinkosi yemvula. Akazange lisho ilanga ukuthi ubaba omncane kwase baba omncane phela. Ngiyakhumbula nje kukhona ngeke ngikwazi ukusho kodwa ngiyakhumbula nje ehlala lapha edlala indoda. Wawunesigqika ubaba inyanga yezulu yayiphume iye lapha edlala indoda. Khona umuzi lapha khona indawo namhlanje kuthiwa kwaBheka uZulu kwakhiwe lapha kwaBheka uZulu. Lapha kwaBheka uZulu kwandala indoda. Indlala indoda. Ngoba wangafuneka kube khona umuntu ozophuma ephakameni aphume ngaphansi kwebridge aye edlala indoda. Amadoda kwakwaziwa ukuthi ahlale ekamu lapha yani. Amadoda ayengagaluze ehlenyuke nje lapha phakathi komama ebusuku. Ngoba kuzothi ebusuku uma kwenzeka waphazama ngihamba ebusuku la ngaphakathi emadokodweni uzozwa ngemvumo iphethe induku ilanga phatha amadokodo wehle wangekho phoyisa eligada loya Muslim bangagadwa phoyisa lokuzwa imvunga ukuthi na uyawubona uzwe emfishane ubalekela imvunga nje ngoba lemvunga le munye umuntu oyelemvunga ilanga. Uthi omunye ungena uyahefuzela. Uthi angibonanga inkosi kangakamisona phela la ngilanga lifike kungena kuthiwa ilanga le. Nanokuthi unyazi kufike kuqweni kuthiwa unyazi lo. Ukususa igama leli besimbiza ngalo. Ngoba ungeke ukwazi ukulibiza kodwa lelo uthi unyazi lilula ulibiza ngathi ilanga kulula ulibiza uthi inyanga ezulu kulula ukuthi uthinga ukulula la. Uthi lona ufike ehefuzela. Uthi nje manje emjika nje la ngasesipholi nangu baba ebusuku. Lo muntu wayibe emsebenzini nangu baba phatha uMjokodo. Uthi amehlo ami ahlangana nawe akhamehlo. Uthi ngaguquka uthi ngiyongena uthi gijima uthi ngizwe ngemumva ethi uyezwa na. Ilanga lase lithi hey wena. Bayazi abantu abadala lelibandla. Awengathi uthi hey wena akawengathi uthi hey wena no wengathi. Kuza la. Waye athi uyezwa na. Uthi lo muntu lona lamanje leli igama lelizwi ngiyalizwa lendlebe zami konke shothi uyezwa na. Uthi azange ngiphenduke ngoba ngiyazi ukuthi ngihamba khona kufanele ngihambe kusebusuku. Munye umuntu uhambe ebusuku ushebo uhambe ebusuku emadokodweni. Namhlanje labashumali bahlupheka bayehla bayenyuka. Bakade abantu emadokodweni bakade igebengu. Ngoba kukho umuntu owaziyo ukuthi inkosi yamaNazaretha ilala lalugada lwaMusa. Namhlanje na kwangenzeka kubena lenkolo lena eyasho uJesu. Wathi lenkolo iyadula kakhulu nenkolo zonke ikhona. Inkolo yokuthi umuntu ngithi ngegama likaShembe wena kufa kulomuntu phuma uhambe futhi ngiyaphuma. Uthi lokukholwa kokuyasetshenzelwa. Uyasilungisa. Uzihwaye. Bekhona izinto ongasidikho. Bekhona izinto ongazenzi. Ngoba ufuna lenkolo lena yokuthi yabasuka lapho uhlala lapho isisuka inyama ihlale lapha. Ngoba lenkolo nayo. Bathi abafundisi sithe egama likaJesu Kristu inkosi akaphile lo muntu azangaphile. Kumani wena uthanda uthi ngegama likaJesu Kristu umuntu ebeseyasinda. Thina bese nomsindise ngani? Ngoba sizigama lakho kodwa kasindakho. Unokuthi igama lakho kuyasinda lo muntu.
uthi ke lenkolo lena iyahlushekela usuba nalenkolo lena enamandla kuleku hlupheka usilungiselele kuba nalenkolo le uzukwazi ukuthi suka nta yezwa na nikhona ebadleni na Kokeli ingwele ngikhokhele namkhokheli ingwele ngizama ukushanyela insizwa yakho ngizama ukuqondisa ingqondo yakho ukuyilungise ukuthi kusasa kuJulayi thuntuza isidwaba sakho thuntuza ibheshu lakho thuntuza nenhliziyo yakho uvule namehlo nengqondo ukuthi ngiyakuJulayi mawusazi izinto oziyela kuJulayi ulandele uJulayi ungafiki kuJulayi ukuthi ufuna imfuno ongakazi usifuna una imfuno sasendaweni yakho engcwele esibongiseni izinto zonke zikuJulayi zitholakala lapho esibongiseni uma ungayitholanga la akuJulayi ngeke uyithole isango linye likhona elomuzi wasebuhleni isango linye likhona elasesibongiseni uma uhlelo ukungena ngaleli sango le asokungena sebuhleni uma kukhona izinto ozikhethakho la ebandleni okukhona izinto zakho ozikhethakho la noma usufike futhi khona uyofika ube esangweni into emana lapho ukhethe izinto uzikhethe esibongiseni abantu baye esontweni awuye esontweni ukhethe izinto oyithandayo kodwa kunezinto ozithandakho Kokeli ingwele ngikhokhele kuza umntwana nje omncane nje fundisi funa ukukulungisela ukufika ukuthi ungahlupheki hawu ayibongozi uthi bhekisisa ke ephakameni ebandleni uthi inkosi yami sengibonile hleli kahle ibandla uthi ukhona umuntu ongekho lapha yana bheka ebandleni lo mama bheka nasebandleni umhlatshuthu bheka yonke indawo ukhona umuntu lapho ongekho la wathi baba nkosi yami sengibhekile baphelele bonke abantu wathi ungangibalela kwababala wathi ukhona ongambalanga akekho la uthi wathi yathi inkosi yakhe phinde ubheke futhi uthi ngathi mangibheka lapha yana kumkhuhlunguhlu ayibona inkosi yaze ekhululeke ebheke kimi uthi inkosi yami engibuza yathi ubonani yathi bona inkosi yaze ebheke kimi wathi leli gama lothi inkosikazi ngiyalisusa kulelo bheke kuwena asekho bephile kweyinkosikazi leyo wathi kodwa angathi ukutshela ukuthi ubani ukhona lesho zingane athi ngeke unike etofe abantu abakhula ngabazi uthi yacela athi ngeke unike etofe thina sazi bathi ngeke unike etofe usho ukuthini uthi ngeke phumphela ukuthi ngeke wakunika ngephela lento le wathi mbheke uthi ngayibheka lenkosikazi le uthi ngiyibonile inkosi yami iqhamuka phezulu
uthi yehli uthi ngaqala uthi bengizwe izwi wathi ngase ngiyibona ivunule njengomakoti ehleli umyeni wakhe kodwa uShemba akazibonanga yena eguqe phambi kwenkosikazi kodwa wabona inkosi yakhe iguqe phambi kwenkosikazi uthi ethi vula isutkesi wathi la esontweni lana u14 ongakabi bikho u14 wa imnaza lethi umama le babegqoka nje kube umkhuphe nje njengengubo yokudasa kwakwingubo enjalo ifunekekho nje omama uthunge nje ne-overall nje gqoke nje kwesontweni uthi wayesethi bheka-ke uthi ubaba mkhulu usho inkosi yami ithi angibheke uthi ngabheka uthi wasevula isutesi uthulele isutesi kwakuphuma into emnyama uthi imnyama uthi yakhazimula le nto le uthi waseyikhipha le ngubo lena uthi waseyigaxa la kulo mkhokheli lo kule nkosikazi hayi ikhokheli walekeqa kule nkosikazi uthi wathi beseyiqedile ukumlungisa le ngubo amgqokisa yona wasembuthi ubonani wathi ngibona into enhle yasesutwini usho uBhombela wathi ngibona into enhle yasesutwini wathi lo muntu ngiyamshika kusukela namhlanje akasekuyaphinda beyinkosikazi wathi ngiyamguqula namhlanje ngizomupha igama lakhe ngoba kuleli bandla bengekho lo muntu sekukhona zonke ihla kodwa lona bengekho uthi wasemlungisa uthi wasebuyela esikhwameni sakhe futhi uthi wakhipha ibhande elihle eligolide elifana nesiliva uthi waselikhipha leli bhande leli wasembopha la omama babekuyinhloko nje omama bethu babe awuyaniyazi bafake awuniyazi bantwana benkulu inhloko le yasephambili ayingaka ingalo yami into engaka nje uma ibopha u14 labo u14 phezulu nje othangweni lapha yani wathi esemfaka leli golide leselibopha la ngemva la wayesethi uyabona-ke manje uyayibona lento engifaka la uthi uBhombela ngathi yebo nkosi yami ngiyayibona lento engifaka la wathi igama layo u14 inkosikazi yobuNazaretha iyofaka leli bhande bese kuba inkosikazi yaleli bhande inkosikazi yaleli bhande uyayibona ngaleli bhande leli uthi le inkosikazi yasekuphakamile inkosikazi yasebuhlini le uthi wasebuyela futhi wasebuyela esutkeni esekhipha enye into futhi uthi emnyama emcwebezelako uthi wayikhipha le nto le uthi wayesethi kule nkosikazi ayisukume yaze yasukuma le nkosi sima ngeenyawo uthi uBhombela uthi basebebhekana mina ngiseceleni ngiyabuka mina uthi basebhekana ubhekana inkosi yami ibhekana le nkosikazi hey yaxwayisa ayazi mina umthetho wami umshumalanga emphiwe noShembe la akaphiwe uyazi umkhokhelana ngemphiwe yebo uqinisile na uShembe akaphiwe ngoba lo muntu lo ugqokusela ukuthi abe imbali uthi yayisiyama le nkosikazi wayekhipha leli bhande licobezela elimnyama wayeseyibopha la ngebhande bopha aliboshwa ngapha ayibongozi umkhokheli uthi kwenye inkosikazi kanje phila nayo nje siyafika sifaka ibhande ka14 faka nebhande lekhanda awu wathi ufaka ibhande ngomshiwazi sokugunule le faka ibhande lakhe ka14 elimnyama kodwa ngafiki-ke lapho ngisaya khona secabanga umkhokheli uthi ngizomhlola kanjani hey bahlola laba bantu laba wathi ngizomhlola kanjani ngempela lo muntu lona ugcotshwe umkhokheli ukuthi abe inkosikazi ngoba phela inkosikazi igcotshwa umkhokheli
inkosikazi ayisembesi inkosikazi leli bandi ebhesa umkhokheli ame phambi kwayo azokuyigqokisa ahlabela athi khokheli ingwele ngeke ngikhokhele wathi kananga umkhokheli kushile nkosikazi yayisola inkosikazi singathi isigqokise yona inkosikazi wathi nje umntana nama ungitshela ibhande leli lento loyifakela emnyama iboshwa ngaphi ngoze ibopha ngaphi wathi iboshwa la wathi nje ngiyabona setholile umkhokho ukuthi akusiyena inkosikazi ayikho inkosikazi ebopha ibhande kafuthi uyamhlola ukhomba la wasebonda lona uyifakile ibhande uma ngabe befaka umkhokheli bezothi umkhokheli wami ulubophe ngaphi ehe mama akuve beyiqhenya kokuphi ibhandi lika 14 mhlambe nina ukusho ubhekisisa okubukusisi nje ubheke ubopha le bhandi lentambo le ngenhle le ayibopha yithi ayikhi akayibophe bese bofengela ayithi ikayibophe bese bephinde bheke bese bopha le ngezansi wayese isimile unkosikazi ibhekene manje usasembopha nje ngokuphala ibhande iphotile lumnyama lo awuboshwa ngapha uboshwa la uyazi le amakhosikazi ukuthi ngashiye 14 ngazile uyabona uboshwa la uyazi ba omama babeza ukuthi yini le ndawo lena ayibonkosi 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 ayihluka kancane ayibonkosi le ndawo lena bayinegama la bathi enjalo ngithanda kuyo lapha ithanda khona ubuphi ibhande likaPhotini lapha ithanda khona uma ubuphi ibhande likaPhotini uzizwa kahle ukuthi akabophile unibhande ukuthi ubopha bani ubophunyasi umuntu ngoba la emhlabeni la amakholwa ebese ethi udade uqola umhlophe lamakholwa ngoba amakholwa ayengenazo isipotsiya ukubopha umyeni wakho mayesegoli akakwazi umbopha kanti bese faka uqola umhlophe ukuthi uvikele indoda yakho uqola umhlophe bese kuthi lawa abangakholwa babhuqa la ukuthi udade uqola umhlophe lekholwa ngoba bayazi ukuthi vela kalutho ufaka uqola umhlophe la inkosikazi ifaka isipotsiya ibopha ikhaya ibopha abantwana bayo ibopha ukuthi ikhaya lihlangane indoda lapho isebenza khona ingalimali iye ibopha ngesipotsiya lesi kuphela la inkosikazi yomNazaretha ayiyofuna umuthi ithatha isipotsiya ithi myeni wami wezwa na uyangithi ngithini kuwe ngicela wesipotsiya ungasukile bese siphobe likhi isipotsiya uzothi mayihamba ayibheke le ndoda ayibonkosi ayibonkosi wayesethi hlala phansi yathi guqa inkosikazi uthi ubaba mkhulu wayesethi uyabona ke lo umkhokheli ke lona akusesiyo inkosikazi sebumkhokheli wayesebhala phansi khokheli ingwele ngwele ke ngikhokhele khokheli ingwele ngwele ngikhokhele Simone Rajon uyangithanda na yebo Nkosi ngiyakuthanda lalela ngoba uthi uyangithanda ilusa lezi zipho zakho ngoba wena ngaphakathi kwakho ukhona mina ngaphakathi kwamshumayeli kukhona into ongeke uyithole ikumshumayeli iphiwe umshumayeli umshumayeli ugada umnumuzana usibanibani akalala umshumayeli kodwa lona ola emhlabeni uyalala
uma ilela umshumayeli khona umuntu olala eduze kwamshumayeli emgadile usuthi angimphiwe lo muntu. Simone kaJona uyamthanda na? Bantwana abasesibongiseni silungiseleni ukuya kuJulayi. Uthi mawunikela athi mayethi unyazi lubone isibongiseni phambi abona abaphathi wala bekhaya. Ngoba abaphathi laba abaphambi kwethu bayisibuko sakho. Sho njalo mfoka Ncebe uthi thema sengifike ezulwini kodwa wena unezono wenze yonke into emhlabeni engalungile. Kodwa yinye into esithola kuwe ukuthi wena ngaphakathi ukhona ushebe. Simone kaJona uyamthanda na? Yebo Nkosi. Uthi ubaba ilanga wayeseJohannesburg ngathi iphungwana na. Ungabona ungaxibana siyhle. Angemuhle nje lapha. Athi maliphendula lapho sinomduduzi lapha. Mbuka Mkhwanazi no Timothy lapho no David lapha. Okuthiwa koshadiswa la wanibele sisuka lapha. Sifihle emabhasini. Bangaphumi laba ukuthi bababone laba bantu laba. Ufuna sibona siphuka ukudla sihlale ehlathini siphuka ukudla lapha ehlathini la. Akufanele basibone abantu soshadisa nabo ukuthi sikhona. Ubona uzophunya kwesigawini lapha phumela laba esigawini sifikishe. Wasifona sisiphaka hayibo Nkosi. Lithi ilanga kwase khawuti uthi kunendiya lapha ePhakameni igama labathi noyinkobe angazi ke noma kwaku unoyinkobe noma kwaku indodakazi okumzuku kodwa uthi kunendiya kunendiya lena seliyagula uthi ngathandazele lendiya lagula bathi ubaba mkhulu wathi bayehleli laseliza lelindiya li ekaqanga amadoda afike lahlala phambi kwababa mkhulu lathi baba thanda mina lithi la wathi baba ngiyakuthanda mntana lathi indiya uwesibili baba thanda mina wathi baba mkhulu ngiyakuthanda mntana lasho kwesithathu uthi baba la kodwa izandla indiya lathi baba thanda mina baba wathi baba uthi ubaba mkhulu wathi tena ngiyakuthanda lathi ndiya baba geza mina baba geza mina ngoba sengizohamba ngemhlaba ngezulwini lakho ngifuna ukuthi mangifike ezulwini lakho ngifike ngimuhle ngicela ungigeze baba ngoba le ezulwini lakho baba akangeni umuntu onensila manje ngicela ungigeze baba usushilo baba uyangithanda ngiyabonga baba uyangithanda baba kodwa ngicela ungigeze ulithila ngawasuka ubaba wafuna amanzi waligeza indiya wabuya wahlala nabuya indiya lathi baba mina ayikhona thanda lo ngubo kamina mina wena khumula lo ngubo kamina wena kuqomisa ngubo kaye baba mkhumula nazingubo ngoba lapha engiyakhona asifuneki lezi ngubo lezi engizembetheko funa ukuthi bangiqhamuka ngalela kuwe ungibone ukuthi nanga umntanami eze ngimembisileko uthi wasuka ubaba wafuna ingubo wayembesini lathi ndiya baba mina bonga wena Nkosi mina hamba manje mina cela lo bafundisi kawena phelekezela mina ngiyele emlindwe kwakunendawo yokulinda lapho uthi mase hambe emhlawumbe wayaya khona ePhakameni cela lo baphathi kwawena mina qhuba mina uhambisa mina lapha endlini kawena mina ngiyolinda khona ngoba sengiyahamba mina manje lithi langa ngempela bawakhipha abashumayeli bamphelekezele indiya bakhamba baphuma phansi kwebridge wawela bayapheshela lapho kwabheka besana khona indlu yayilapha yokulinda sekhona namanje lapho kungena khona abantu uthi ubaba ilanga lathi imali ngene indiya laphenduka labheka kulaba lathi ngicela ningigedele ngigede sengihamba mina
lathi sengiyahamba lathi ngicela ukuthi ningehlise balehlisa phansi wathi lathi ngicela ningilalise balilalisa phansi wathi ngicela ningilungise kahle balilungisa lase lithi India hamba ningibongele kubaba ukuthi sengingile ezulwini emzini oyingcwele sekuphakameni wathi lase liyaphela njalo uma lifika lezulwini nawe mawufika kuJulayi musukuphumputha mawufika nje kuphela awuvuleke kwakho umnyango ngoba ulungisile indlela yakho uya kufika kuJulayi. Amen. Zilungise ukuthi mawungena umjedele uhambe njengomuntu nje uhambe nje futhi mangabe usukungena umjedele uzizwe nawe uthi mangabe uyibonga Jehova uzizwe nawe ukuthi angena mina sibani nami ngizosho njalo ngomsombuluko ngizokuthi bangena ngithi ngangena ngisokuqhubele bese ngisiphoqa ngisilungise ukuthi baba ngiyana njengoba ukhona ukungena la uthi lapho siyakhona uzongena. Uma wehlulekile ukungena la awusele ukungena noma uyathanda noma uthanda ngesangeni noma wathi awufuni kuyafana ngoba awuzukungena noma wathi uyathanda kuyafana ngawuzukungena ngoba leli sango leli lilungisela labo bantu laba abalungisela lona ukuthi bazongena kulo kuphela ilungiselela abasilungiselele bona ukuthi thina sizongena emzini oyingcwele ilabo abantu ilungiselele bona. Uma uguqa lapha eSamueli amajoni uzongena la uyakuthi usuthi usho igama lothi Nkosi ngicela ungithande usiyangena ngaphakathi. Simone kaJoni angithanda na baba umbangeli uyangithanda na yebo Nkosi ngiyakuthanda bheka izimvu zami baba umsholo uyangithanda na yebo Nkosi bheka izimvu zami Nkosana Yesu uyangithanda na yebo baba ngiyakthanda ngene kujabula Nkosi yakho Nkosikazi waphotini uyangithanda na yebo Nkosi uthi le nkosikazi ithi nkosikazi ngoba ngisakwazanga ukuthi ngifinyelele nathi unyazi luzana esibongiseni isango lincane uyabona ngeke afike lapha ya kwasecabanga le nkosikazi ngenze kanje ngoba inkosi izongena vele lapha esangweni ethempeleni esiphuma le nkosikazi jijibiza la ethempeleni afika kuqala lapha esangweni lapho uzongena khona unyazi lesiguqa khona bajijizela abantu benza zonke izinto bayibanga bakaphuma nangapha bavika oshothelana abayinakile le nkosikazi ngoba isivele ilungiselele nje nona esangweni abanandaba yabona into bayimile bebuya abana bangaguqa lapha ngeke ungibone wangena sokuthi bathi umbone umfundo zami umbone ngoba ngilungisele izinguqu yayisithula nje nkosikazi bese lengena unyazi sibongisile le nkosikazi yayisithi ibamba umjini wayesephendula ubona ukuthi njani laba abagadi ubaba uthi angathi abambonanga lona ngoba bebezomvimba ubona ukuthi njani kwanyakaza abafundisi wathi ngithi wathi lapha akaphela nomthikileko abaphele lapha hayi uthi hayi abashumayeli lana hayi uthi babuza ukuthi bathi akaphele bafuna ukuthi aphele bese bembhibize thithi inkosi wena thithi ngathi thina sasikhula lapho abe ilanga kuthele situlo fesifwaye inyawo zelanga akuphushi nje namhlanje ungakusondela akaphela nomthikileko yathi vele inkosikazi lenkosi yayinokugula ishumi leminyaka neminyaka emibili igula phethe isifo esibi sokopha uJesu waseyiphenduka ebheka wathi nkosikazi ukukholwa kwakho usindisile lenkosi athi mayibheka ayisophi ikusindiswe yini uyakholwa na yebo Nkosi ngiyakholwa yena usizimvu zami uyakholwa na yebo ukukholwa kwakho kukusindisile usindiswa ukukholwa kwakho ukuthi yoba ngiya kuJulayi ngizobuya nemali ngizobuya nempuphu ngizobuya nobhotshisi
zobe nengubo zobe nenhlala kahle answer lutho plus lutho answer ayimadisho kancane bakini lutho plus lutho answer shonini kakhulu lutho plus lutho answer lutho uzokhuluma phethe lutho ngoba utshela uNkulunkulu athi mawushebe nyazo lezulu anginalo uthathi naye yanama nginalo uzofuna ukuthi Nkosi usenemzwini Istabelelo 203 ngizocela kubaphathi ukuthi ngenze nje into engajwayelekile ngicela ukuthi mhlawumbe isikhathi lonke engihamba nanje akakholwa uNkulunkulu wami kodwa kungenzeki kanjalo kodwa angingasho ukuthi u203 udodana kangihlabelele isitaba 203 Inkosi busuguqa wabangcwele ngocela indodana lo engihamba naye angihlabelele 203